ndashaka ko dukora diro yo kubesha. Inshuro ya kangahe? Ya kabiri. Dukore diro yo kubesha. Wewe uzahamagara uriya mwana wanyanze ufite ubukwe no mu diaspora, umubwire ngo keneye ko dusengana. Diro y'iki? Yo kubesha. Keneye ko dusengana. Ahamagaye wa mwana ngo basengane, barasenganye. Kubera ko ari diro yo kubesha, tipa aravuga ngo Imana yavuze ngo umuntu mukundana nawe uba hanze ntazi, gusa ngo niko Imana ivuze, ngo ntago ari umuntu, ntago ari uwawe. Ngo muhanuzi yaramubwiye ngo numara gushaka n'uyu mutipe musengana, ngo Imana ngo irabacira inzira ngo muje hanze. Jamen. Ubu tuvugana inkuru iri official, iri ku mugaragaro, nzanye abandi batarazana, iri mu gihugu cy'u Bugande. Umwana yabombotse. Ndagusuhuje, nkwifurije igitondo ciza, webuke ndetse n'abagorobye, nkwifurije umugoroba mwiza, bivanye naho uherereye, ngo amahoro y'Imana akomeze abane nawe muri gahunda zawe zose nziza urimo. Imana ikomeze kwishimira kandi ukomeze utere imbere. Turamukije abanyamurenge bose ku isi ukuye mu Tugara, turamukije abanyamasisi bose ku isi, turamukije abanyarwanda bose ku isi ukuye mu bifabagana byabo. Dushimiye ko subscribe kuri Ineza Live TV. Uri umuntu w'ingenzi kandi umuntu w'agaciro, wahisemo neza cyane. Imana iguheze umugisha ko waremeye kuza kwifatanya natwe muri uyu muryango mugari. Abantu bari iwacu ruguru turabasuhuje, M23 AFC twirwaneho turabasuhuje. N'ukuri muri abantu b'agaciro cyane, n'abantu bagudi wabo tubahaye kaze kandi turabasuhuje. Muri abantu b'agaciro cyane kuba mwarahisemo kwigumira iwanyu mu bibanza byanyu by'abasokuruza wanyu. Iwabo umuntu ni heza cyane, turabishimiye kandi turababwiye ngo mukomere kandi karibu. Abanyafrika, Abanyaziya, Abanyaburayi, Abanyamerika, namwe turabiyegereje cyane ngo muze mwegere n'Imana ibaheze umugisha. N'amakuru meza kuba tubafite nk'inshuti, kuba tubafite nk'umuryango, kuba tubafite nk'abavandimwe, n'ibintu by'agaciro cyane. Uyu munsi rero sinja gutinda mu magambo ngo mvuge ibi nibi wapi, ndakubita mbangura. Ngiye kubahereza umwandiko w'amazina ane, ariko turi buhe kode. Ni inkuru iri mu gihugu cya Uganda, mu muhana w'Imbarara niho amakuru yacu ari. Dufite amazina ane tugiye guhereza, turayita amazina yacu dushaka, ariko atari amazina yabo ya nyakuri, turayihorera. Hari umuhungu uri hanze turi bwite A. Hari umuhungu uri muri Afurika turi bwite B. Hari umuhungu uri muri Afurika w'umuhanuzi turi bwite C. Hari umukobwa uri muri uwo mwandiko, hagasubira hakazamo na muramukazi wiwe. Inkuru yacu uyu munsi teye gutya. Turi Bugande kwa Yoweri Kaguta Museveni, niho turi. Mu mwana w'Imbarara niho turi. Twebwe ibyacu tuvuga ibiri hanze, ibyahishutse nibyo tuba tuvuga. Uyu mukobwa twahaye izina ryitwa C, cyangwa tumwite ni wenda, yakundanye n'uyu muhungu witwa B uri muri Afurika. Bakundana, umukobwa amukunda n'umuhungu amukunda, ariko bidafashe nibwo uno mugore yigeze gupostinga uyu mwana w'umukobwa, amushira kuri status. Undi aramubwira ngo yewe wa muhungu uri hanze, uyu mwana ko ari mwiza, yoba ari single. Ati kuba ari single ntari single, ari kumwe n'umuhungu wo muri Afurika basengana mu ikanisa rimwe, banakundana. Nibwo uno muhungu wo hanze yamubwiye ngo mpa amafoto yiwe, numara ushaka ukuntu duhuza. Iyi nimero iraremereye cyane, iriya ya plus 256 y'Ubugande ntagaciro iri bugire kuri yanje. Iriya nimero ni nziza yo hanze. Hari n'abazigira muri Afurika bazazisora, ariko nyine ngo ayigire gusa terabwoba gira nimero. Nibwo uno mugore yafashe amafoto y'umwana arayamuhereza. Umuhungu ho hanze aramushima, amare kumushima aravuga ati okay, none tubikore gute kugira ngo nzamubone? Ati wowe reka nzabanza mugucacire numve nimba afite gahunda na wa muhungu basengana mu ikanisa rimwe. Nibwo uyu muhungu wo hanze banyujije muri mushikiwe, amukubita soda kubwa
ya $50, ati nshakira runaka ni inshuti yawe urebe ukuntu duhuza hanyuma ibindi nje ndabyikorera. Arabahuza, amare kubahuza baraganira, ikiganiro kiba ciza, bya bindi by'abantu bazavuga ngo maraso yanje nayo yarahuje, twakoze igano turahuza. Bamara guhuza nibwo yamupropoje ko yamubera umukunzi. Umwana aravuga ngo mfite umukunzi ntari kuba yari seriye, nta kibazo. Hari umugore wigaze kumbwira ngo yateretswe n'abahungu 4 ngo waje ari seriye cyane kurusha abandi niwe mwegukanye, mutigeze atendeka. Yageze yumva amajambo y'uyu na y'uyu na y'uyu, ariko agakenera cyane kumenya umuntu ufite gahunda n'umuntu uri seriye cyane. Nibwo wa mwana bamubwiye ngo we nyemerera gusa, amafoto yawe narayabonye mbona umwana mwiza, nyemerera gusa hanyuma nkwereke ico turi bukore. Umwana aramwemerera, amara kumwemerera ntihakana abandi basengana baturanye mu gihugu cy'Ubugande, ntiyamwemerera, ntiyamubera imfura, mubwire ngo yewe mfite undi bo wereka guma kwivuna. Nibwo bakundanye, bapanga no kuja gufata irembo, bararifata. Bamare kuyifata, wa muntu twababwiye witwa nimero 3 cyangwa se ni umuhanuzi uzwi kandi uzuvuga ibintu bikaba uzwi, nyine arazwi kabisa ko ari umukozi w'Imana. Nibwo nyiri kwangwa yamenye amakuru, abwira wa muhanuzi mugenzi we ati yewe keneye ko dusengana twumva ico Imana ivuga hagati yanje n'uyu mukobwa ushaka kunyanga. Barasengana, amara gusengana umuhanuzi aramubwira ngo yewe taca Imana yavuze, sinkubesha, umuhanuzi ukuri, taca Imana yavuze. Barasubira aramubwira ati sasa ndashaka ko dukora diro yo kubesha. Inshuro ya kangahe? Ya 2. Dukore diro yo kubesha. Wewe uzahamagara uriya mwana wanyanze ufite ubukwe no mu diaspora, umubwire ngo keneye ko dusengana. Diro yiki yo kubesha, keneye ko dusengana. Ahamagaye wa mwana ngo basengane, barasenganye. Kubera ko ari diro yo kubesha, tipa aravuga ngo Imana yavuze ngo umuntu mukundana nawe uba hanze ntazi, gusa ngo niko Imana ivuze, ngo ntago ari uwawe, ngo wibike ko bari abo hanze washobora kukugezayo bikaba bibi, cyangwa se ukazamva amakuru iwe atari meza. Rekana nawe, uwo mukundana simuzi, gusa ico Imana imbwiye, Imana imbwiye ko uriya mukundana atari we mugabo w'isezerano, ugiye gutwara urubavu rutari urwawe, urubavu rwawe n'uyu muhungu hayawanga. Umwana yumva uyu mutipe ko nta makuru yanje azi kandi tuzi ko azasenga, byashoboka ko Imana yavuze. Umwana avuna agati mu matwi, barasubira bakoza andi masengesho ya 2. Umutipe aramukomveka neza cane, wewe rekana uriya muhungu wo hanze, uriya si uwawe, si urubavu rwawe. Kandi uwo hanze mbibutse ko bari bakoye, bari bafashe irembo banakoye, bari gupanga gusohora save, ibintu biri mu buryo, imiryango yose imeze neza, yarabyumvikanyeho, barahanye isezerano, baratanze inka yo gufata irembo, ibintu byaratunganye byose, hasigaye gusa save. Wa mwana baramukomveka kabisa, bamukomveka mu majambo y'ikinyoma, mu majambo ateguye atarimo Yesu, y'ubwesikoro. Barangije umwana bamwica mu mutwe, Imana yavuze, Imana yavuze, Imana yavuze. Umwana arabyumva kubera kazi ko umutipe ari umuhanuzi, aramwumvira. Bagira gutya, arasubira muhuza na wa wundi basengana yanze. Ati umbabarire, nareko nje ahantu hatarahanje, Imana yaravuze ngo ni wewe wanje. Ngo wa muhanuzi yaramubwiye ngo numara gushaka n'uyu mutipe musengana, ngo Imana ngo irabacira inzira ngo muje hanze. Jamen. Nababwiye mu nkuru nakoze ejo ko turambiwe abantu babesha biyita ngo Imana yavuze, ngo Imana yantumye, mufite ibihembo bibi. Bagira gutya, barazingazinga, babikoze famille ati Imana yavuze ngo uriya size yanje si urwo rubavu rwanje, none ga ngiye kubomboka kuri runaka niko Imana yavuze. Ababyeyi ati reka cira, birarura, cira, birarura, birasakuza. Nibwo wa muhanuzi ukura ariko wakoze ubusikama, bishoboka ko yawe utuntu ako singiyagaza ko yahaco yahawe, reka ndeke kubyinjiramo cyane. Ariko amakuru nuko bapanze gahunda n'uyu mutipe ngo babeshe umwana ngo Imana yavuze. Ibyo ngibyo birangije, save ari gusohoka ku wa 2 nkuzabe ejo turi ku wa mbere.
turi ku cyumweru puruto, save iri gusohoka ku wa kabiri, ibintu byararangiye byose. Nibwo ubu tuvugana inkuru iri official, iri ku mugaragaro, nzanye abandi batarazana, iri mu gihugu cy'Ubugande. Umwana yabombotse kuri wa muntu basengana, bivuye kuri nde? Ku muhanuzi w'ikinyoma. Dore ico bita kubabara mu rugo nico kigiye gukurikiraho, intonganye, umwiryane. Ndabizi inkuru murayireba mu ntuke, mu nyange, ariko ni amakuru 100% muzoyamenya. Umwana yabombotse ubu tuvugana. Tugana ku musozo, reka twibaze ngo uru rugo ruri mu Imana, uru rugo, uyu muntu n'uyu mugore n'urubavu n'imbavu zihuye wapi? Kintu kigiye gukurikirana n'umwiryane. Nubundi twabanye wari waranyanze, nubundi twabanye ukunda amafaranga, ntago wankundaga. Ibyo bintu tibiza bibura, intonganya ntizazibura. Wa muhanuzi we aho uri, turakugaye, ukojeje isoni abahanuzi bagenzi bawe, ukojeje isoni ubwoko bw'Imana, ukojeje isoni abanyamusaraba baja mu ijuru nkanje n'abandi, wikojeje isoni imbere y'Imana, ushizeho urubibi hagati yawe n'Imana, gushingira indoba ubesha, kuvuga ngo Imana yavuze itavuze. Amen. Mufite ibibazo, mufite imanza, mukora amanyanga, mukora ibibi, mukora ibyo mushaka, ariko apana kuvuga ngo Imana yavuze. Mbarara mumeze mute? Turabasuhuje cyane. Iyo nkuru hari wanyu, mwayumvishije ko yabombotse, abomboka ku yari yanze, babesha ngo n'Imana yavuze. Reka tubabwire ngo iyo ni breaking news twari tubazaniye. Amahoro mu mutima, amafaranga mu ikofi. Imana ikomeze barinde kandi ikomeze bishimire. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, bye bye.